Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрки, мен бүгін сіздерге ұшатын зымыранмен ұшатын ұшақ, машина жасауды үйрететін боламын. Біз кеттік енді. Бізге ең бірінші машинаны жасайық, давай. Машинаны жасау үшін бізге слиз и мына екеуі, мынау и мынау керек болады. Короче, қазір күте тұрыңыздар. Болды. Сындырып тастаймыз. Сіздерде мынандай дөңгелек болмауы мүмкін. Менде бар. 1, 2, 3. Енді осы жерден 1, 2. Осыны мына жерге қоямыз. Алдын сындырып тастаймыз и жан-жағына блок қоямыз. Астына мынандай қоямыз. Мынаны толтыратын деді. По идее 1, 2, 3, 4 дейсіңдер. Екеуін толтырасыңдар. Үшеу. Енді мынаны сындырып тастайсыңдар. И мынау мына жерге. Осы болды ғой. Вот. Қалды. Или мынау да мына жерде. Да. İçine kırdı. Osman bir yoğurt bağladı. Давай. Вот алаңғадан сақырам. Отыраста, жайлап келесті. Бақсы кетінде сындырасты.
Şunu bırak. İstiyorum oğlum. Şunu bırak. Şunu bırak. Давай вот это. Поедем. Starbucks menüsünü evet. Bu kalakçalarını koymuşlar. Yazdım. Elimde sınırsanızdır. Короче, İşte hep ne diyorum? Или ve 2 3 4 5 6 7 8 адам болып шығуға болады. Мына алдында бір орын тұр. Ұшып жатқан жеріне құлап Ай. Şimdi şunların bugün yapacağım etkin.
Gaz ko'rsatadi. Hop, bo'ldi. Endi stolda ko'tara olmayapti ekan. 4 odam bo'lsa desangiz bo'ladi. Endi Hudasi 4 odam bo'lsa desangiz bo'ladi. Hadi. To'xta. Sen to'xta, brat. Endi bizning kerak edi. Zimranba. Do'stlarim zimran jasorini qildim. Keyin biroq bo'lsa, mana arkasi mana u. Mana o'ndiq kerakmiz. Kerakli bir blogimizni ko'tarasiz. И mana yoqqa 1, 2, 3, 4 so'zlashda, 5 so'zlashda и qolganlarini bo'lsa shu o'rtasida bunani qo'yasizda, yo'ldan keyin jabsqaq porshni qo'yasiz. Undan keyin mayaqdan ana joqni ananing najoqqa qo'yasiz и ashin porshni qo'yasiz. Bu altına blok koyarsanız altına blok koyarsanız qaytadan jilmaydi. Oslayga dostlar, davay sağ olыңыздар. Bo'ldi, sizlarмен birga bo'lgan bugun.